nicyo cyatumye dusidukana n'iyonka kandi abanyamuyinga dusanzwe dukunda umugambwe wa CNDD-FDD kuko baduhaye CNDD-FDD yatuzaniye iterambere abanyamuyinga ngira nivyo mwiboneye ko dusa neza kandi dushajije tuberewe turafungura twararimye turimbura tubandanye amatora agenda neza kubera era twariha amahera mugabo bigenda neza icyo nicyo mushimira ibyo turabishima bibandanye kuko ntukenye icyambere twumvira atatuyatumva kwacu cyo cyane sendeye ikintu cyambere dushira imbere rwose bwambere n'amahoro bwambere twari abantu nyine twibuka tukagerera tutagira aho dushobora kuba muri wacu ariko uyu munsi uyu mugambo kuva mu 2005 amatora amaze kugenda neza tugatunga mu bacu cyane CNDD-FDD baciye tubona akarusho kuvuga uyu munsi abarundi turanezerewe kugira ngo tubibona abantu benshi bari ngaho ku kibuga ntabwo ajya mu kazi bababwija umuntu wumva ko yatoye abije azokwama cyo nagenda zanaganye nyine arimo aderenganya ngo nagya tuzana adushira umuntu uza mu mitungo yacu nanyarutse bijyanye nateshwe yego ntabwo umuntu uza mu miryango iwacu no mu mugambi wacu nta kujugunira tebe Come on.
Yes bakunzi ba Shine Way TV nk'ibisanzwe Janice Fashowa kuri microphone uko mubibona turi ngaha mu ni ntara ya Buhumuza commune Muyinga uko mubibona turi kumwe paradoga twijwe bimeze nawe ariko muranyihanganira uko mubibona ndi kumwe n'umuvyeyi hano mwana arashiriye mama umeze neza Tego meze neza ndashima kazina kanyu naho Nitwa Niyokinde Esperance nk'abanturuka ngaha muri commune yagutse ya Muyinga muri zone Kayenzi umutumba Musenga. Yego murakoze cyane. Kuri uyu munsi uri hejuru mwumva gute kuba mwabonye nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu Evariste Ndashimiye mukaba mwashize hano twabonye ko mwari benshi mwashidukanye niyonka ni kihe kintu cabateye kuza hano kugira ngo muze kwifatikanya n'abandi turabizera benshi bagiye bava mu hingi gitandukanye nandi azushobora kubutaronga hafi sinzi ariko kuba ico kintu cyaguteye kuza kubisanga ngaha kwifatikanya n'abandi ni giki Cyane kuza kwifadikanya n'abandi nuko twumvise ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aza kuba ari ngaha kandi aza kuba yazananye na SH nico cyatumye dusigidukana niyonka kandi abanyamuyinga dusanzwe dukunda umugambo wa CNDD-FDD kuko baduhaye CNDD-FDD yatuzaniye iterambere abanyamuyinga ngira nivyo mwiboneye ko dusa neza kandi dushajije tuberewe turafungura twararimye turimbura Murakoze cyane no mwijambo yavyivugiye ati ubu abagunyabanga dusa neza kuva aho igihugu kigiye mu maboko umugambo wacu twese dukunda mama reka ndabashimirire ku kanyakanya Ego amatora ndibaza bizogera neza muzotora mwaje kuronka agakarti ko gutora Ego muze mugira amatora meza rero murakoze cyane Ego yes bakunzi ba Shine Way TV n'ubu turacari ngaha nyene Muyinga nko mubibona ndi kumwe n'umuvyeyi nawe nyerekanye bakino kugira ngo ndamuganirize gato ndamwibarize kuba yaje kwifatikanya n'abandi mu nyamamazo kugira ngo turabe ko ibyo binaniye mama mumeze neza amazina yawe ako karere ni cyane urumva ko yavuye kure yaje kwifatikanya n'abandi reka rero tumubaze kano kabazo kugira ngo tumeze kubona abenegihugu bacu ngaha Muyinga ikintu nyamukuru bifuriza umugambi wacu tugiye gutora twese hamwe kugira ngo ushobore kutubwira n'imigambi n'ibyo muba bifuza yuko igihugu mu gihe amatora azoba agenze neza nk'uko twese tubishaka icyo bashobora gusaba umugambi uri ku butegetsi kugira ngo bishobore kubafasha mama nk'abagoye gatoyi nihe mugambi ngahe Muyinga twumvise ko umugambi wagira bafashije mu byinshi mu bintu byo guteza imbere nk'ubu amatora agira abo nihe mugambi nike kimusaba kubandanya amatora agenda neza kubera biratworohera kera twariha amahera mugabo bigenda neza icyo nicyo mushimira ibyo turabishima bibandanye kuko nk'uko nyine musaba iki rero nk'umugambi nk'icyo n'icyifuzo cyawe mutanga kugira ngo turagira nshimwe kuko twabumvise ko bamuhaye ibyuzo bitwara bakeneye amatara bakeneye inyubako ibipaki n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi byagiye birashyirwa mu ngiro kuri uyu munsi rero ni ikihe kintu ushobora gusanga nk'icyifuzo kuko abandi bagiye batanga ibyifuzo dushaka tubandanye nyine umuntu adahatse
kandi nabibonye mu kana zikaranga yego nta ngorane ibyo byose ndibaza nta ngorane ntawe ukubuza kwitandariza oya nta wungutse murakoze cyane bakunzi ba Shine TV rero turacabandanya tutembera mu yene gihugu bashoboye gushika hano muri imyamamazo nk'umwanya imbere yanje n'umuvyeyi hano kandi aratari umuvyeyi dukuriye cyane rero papa mumeze gute cyane n'uko mukomeza kujya n'abandi muri imyamamazo umunezero ntangere kabisa mwinshi cyane kubera umwari twaronse wacu mwiza cyane iyo twumvise iryo zina twumva umunezero turavye ibyiza wadukoreye aho twari mu kigunda turi mu mahoro twari ducumva rero yuko dufise ikiganiro nk'iryo umugambi wacu mwiza cyane niyonka abatama abakenyezi urwaruka abatari abakozi tukaza umunezero dufise umugambi wacu mwiza cyane murakoze cyane ntarangiye n'abategetsi batoya natwe urwaruka twarutse ubuvuba hamwe bakuke gusanzwe hari ibintu byinshi nk'uko babivuze kugira ngo bagufasha twe dushobora kugira ngo tuzima ku matwi no gusama kwa mwari muyibereye mwarabyiboneye n'ibihe biri umugambi se n'ibintu bashoboye kubakorera muri iyi nzu y'ibitambutse n'uwo mugishima nuko muri kamarashima icya mbere twirata umugambi wacu mwiza cyane senderi ikintu cya mbere dushyira imbere rwose bwa mbere n'amahoro bwa mbere twari abantu nyine twibuka tukagerera tutagira aho dushobora kuba muri iwacu ariko uyu munsi uyu mugambi kuva mu mwaka wa 2005 amatora amaze kugenda neza tugatunga umugambi wacu mwiza cyane senderi FDD twaciye tubona akarusho kuvuga uyu munsi abarundi turanezerewe kugira ngo tubibona abantu benshi bari ngaho ku kibuga nyine tunezerewe cyane kandi umubyeyi wacu Kizigenza n'icyubahiro kandi ndashimiye yabivuze ntabwo wabyumvise yuko mu Burundi aho bugeze gutera intambwe tuje imbere rero tukabyishimira cyane kandi hanura uko wabitumbajije ni bugwaruka ukwiye kubona imbere ukabona ko umugambi wacu mwiza cyane sendege yo kuwushyigikira nk'uko batamara kutuwushyigikira mbega mugaca murushiriza kuko ni mwebwe Burundi bw'ejo umuvyeyi wacu amaze kubivuga dutera tuje imbere kandi iyo tuja turahabona heza cyane gushirira kabisa ubwaka mugashirira mugashigikira indongozi zacu kabisa kuko ni mwebwe ejo muzuramutswa igihugu kugira ngo mukore mu makanda mubandanye abatama bacu bari kuzabanyijeje mubandanye ariko kandi mubandanye mwisunze ntabwo nziza Kizigenza umuvyeyi wacu w'igihugu imisi yose yabivuze mwabyumvise kandi nta nkeka ibyo avuga ni iby'ukuri kuko tubibona mu bikorwa ibyo avuga ni iby'ukuri bareka ndabashimira cyane ku mwanya wanyu kandi nkabashimira yes bakunze ba Shine TV nk'uko mubibona naho n'imisore yo ngaha muri intara yacu nziza ya Muyinga nk'uko mwabibonye twagiye turaganiza bagiye batandukanye banatawugiye no gwaruka hano imisore murabibona kandi uko bigaragara n'imyambaro bambaye irabadistinga n'abandi yaboneka ko ufise ikindi kintu kwarico nk'uko mubibona nabaganirize kugira ngo nabo twumve uko ibintu babibona twumve nuko bavyumvira kumeze neza mwese mumeze neza babitwa gute nk'uko mubibona rero baratwidumbereka rero tubaganirize kugira ngo twumve ikibazo rero ngenda bibarize tutoyi kuganira turabona ko imyamamazo yagenze neza hano muri ntara ya Muyinga kandi tugashimira cyane presence yanyu mwaje muri benshi hambavu y'ivyo abantu benshi bavuga yuko y'amatora aheze twe tubona ko ngaha mu ntara yanyu bivanye n'ahandi hose tumaze kuzunguruka abanyonyi tubona ari benshi icyo kintu iyo mucumvise igiki mu byumvira ko mubivuga kwiga ndabyumvise bana nuko ari ibintu biba byabereye ku mugaragaro kuko iyo bavuze ati amatora yibwe ntabwo batubwira
bivana nuko biba byabereye ku mugaragaro turi benshi rwose n'abantu bakabibona n'amaguru akabibona dushobora kugira ubwoba kuko iyo ugize ubwoba urumva uba wamaze kuyakiriza ikintu yuko nyene mubona muri bakeya nk'ubu nk'umuntu yishikiye ngaho akabona aba bantu rero yovyumva nk'uko ukuntu uteya ku ma WhatsApp canke ku masamirizi arashobora kuvuga ati mugira ibintu niyo bavuze ati barabiyivye nibo benshi ibintu twaravyiboneye nanje ku ruhande rw'iwanje bivanye n'abantu mbona bitabiriye imyamamazo hano yaba n'ahandi hose tumaze kugenda dutembera tuba tunatubona yuko abantu bahabwa amatora n'ijana kwijana reka rero ndabafata kandi ndabashimire tukayaha ibintu duhaye mukatukabiza ibitekerezo byanyu ko mugenda mwumva kujyanye n'ukuntu ibintu byumva nkaba mugize n'icyo mugize murakoze cyane twitegere ko amatora azogenda neza ajya mu kadirisha bababwija umuntu wumva ko yatoye abije azokwama cyo nagenda azanaganye nyine arimo araderenganya nk'uko nagenda atuzana atushire umuntu uza mu mitungo yacu nanyarutse bijya hati hagati nateshwe we ntabwo umuntu uza mu miryango iwacu no mu mugambi iwacu ntakujugunyura aya ntabwo murakoze cyane rero nawe urakoze mugire ibihe byiza namwe murakoze Uri